Assalamu alaikum Doni KG каналыбыздын катталуучулары жана коноктору. Амансыздарбы? Туугандар, экранда турган момундай болгон мыкты уйлар сатууга чыгып жатат, достор. Карап назар салып көрүп туруңуздар. Музоолуу, бооз, саан, биринчи тут, мына момундай болгон желиндүү, сүт багытында уйлар сатылат, достор. Назар салып караңыздар. Кимде ким алам десе экранда ээсинин номери турат, чалып байланышып алсаңыздар болот. Бүт маалыматын толук берет. Адрес боюнча айта кетсек, достор, Чүй облусу, Москва району, Беловодский, Сретенка деген айылда Бектур деген инибиздин момундай болгон катар уйлары сатылууга чыкты, достор. Караңыздар, мына кандай порода издесеңиздер мына ушул жерде бар. Сементал, могол, галштин, сүт багытында бүт барын көрсөтөт. Мынакей сүт чыгыштарын караңыздар, выз. Туугандар, чыккандарын караңыздар, желиндерди көрүңүздөр. Мына эгерде барып көрүп алам деген болсоңуздар, ошол адреске барып көрүп алсаңыздар болот. Мына ушундай болгон уйлар. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар, туугандар. Бүгүн 22 январь 2026 жыл. Мынакей катар көрсөтөт, достор. Момундай галштин, ала тоо, өзүбүздүн жергиликтүү пародадагы уйлар. Бул музоолуу, туугандар. Анан боозтору дагы бар, кунаажындар дагы бар. Караңыздар, достор, анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз. Assalamu alaikum жамаат. Ушул уйлар сатылат. Мына биринчи номердагы уй, мына үчүнчү баласы. Музоосу ургачы. Норвежка парод. Сүттүү уй. Тууганына бир оңум болуп калды. 27-28 берип атат. Баасы 295 миң сом берилет. Андай мына чоң уй бул. Норвежка порода бул. Чоң уй бул, гигант. Музоосто искусственный. Жерде сүтү көп. Төрт жүз элүү миң, 37-38 литр сүт берет азыр. Гарантиясы менен. Бою 1,55. Андан бул биринчи тут кунаажын. Черный пестрый. Музоос ургач швиц. Бул да жакшы сүт берип атат. 27-28ге чейин бар сүтү. Бою 1,55 мунуку дагы. Мунун баасы 420 миң сом. Амма швиц. Экинчи тут. Желиндер. Бою 1,46. Музоос искусственный швиц. Төртүнчү номердагы швиц порода. Экинчиле тут. Музоос искусственный. Музоос 3 айдан өтүп калды уже. Уй качкан кайра. Баасы 385 миң сом мунуку. Bunun sütü bir 15-16 litre var. Anlayın buluna simental ikincisini toyut bul birde tuğan. Bunun boyu da 1,40. Bul жақсы süt berет. Запуска кеткен. Bunun bağısı 250 миң. Buna bu ала тоо порода. Bunun boyu 1,37-38 şunday. Бұл да жақын болсын. 8 айдан өткен, 8,5 айға чейин. Боз желінде отат. Үш. Тишнашны. Болду. Üçüncü тут болду. Анакта бұл 25-ке чейин сүт берет. Баасы
250 ming so'm. Ama bu Şvits parada. Bu da boz 8 ay bolayın dep kaldı. Saç. Bu 3. tut bu da. Bu 26 lirga çeyim beredi. Bunda mına жақын boz bu. Bu ikinci tut bot dişini aç. Altı dişi var. İkinci tut bot. Soskalar da uzun aralıkları da yaxşı. Bu da yaxşı beredi. Birinci tutda 20 şey veriyor. Ondan bu Şvits da. Parodas Şvits bunun bahası aytılıp aldı. Bunun bahası 860 ming. Narkınıkı da şonday 260'tan Nur Şvitsler. Bu nar Şvits mına bulda молочный. Bu 3. Süntuytna 3. Bunlar 8 aydan ötüp çeyinde odatna. Dişini açı. Jelin aralıkları. Bunun bahası 285 ming so'm. Bu 30 litre için süpergen iş. Andayımda birinci tut. Kunajın. Birinci tut. Bu taza Şvits. Bu jelinler. Jelin dağıtat. 8 aya yetip kaldı. Boyu da çok. Birinci tut. Bağısı 285 ming so'm. Taza Şvits. Anlayın buluyma. Şvits parada buldu ağır. Bu da 3. tut bot. Çoğumu bu. Boyu 1.45. Bağısı 310 ming so'm. Ondan taza alatoy. Bu da bir 8,5 ay olup kaldı. Bozdu. 28-30'ga çeyin süt bergen. Çoğun az daha. Bu bir öyle var bot. 28'ga çeyin süt bergen kustuyni. Bağısı 320 ming. Ondan bu eksimental huylarına. Bunlar. Bunusu 6 ay. Arkanısı 7 ay. Dişini aç koç. Bunlar da 3'ten tuğan uylar. 4'üncülerini tut. Dişini aç. Zor sorunu kalgan. Bu ekönün bahası 210 ming so'mdan simental oylardık. Boyları çoğun 1.40-1.35.